Kebaguye mu nda, ibyo mu nda byose biri hanze, amara ari hanze, igifu kiri hanze, mukebye umutsi wangaha w'ijosi. Iki cyuma nicyo yari wakoresha ni nacyo yabicishije. Kuruye nkihagera nsanga yamucogaguye by'indengakamere imihorere nka 800 ku muntu w'umucecuru. Agace kari hari twarebye umura uko yamucogaguye nk'uri gutema inyama z'inka. Yaratabaje cyane. Amagufa ubu nyama yagera shenjagura guca ntaho wamenya umuntu wari we. Mu karere ka Kayonza mu murenge wa Nyamirama umusore arimo gushakishwa n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB bafatanyije na polisi. Ni nyuma yuko uyu musore yaje kwica umugabo umwe undi aramukomeretsa. Abangaba yishe barimo bataha bajya mu ngo zabo, arabategera mu nzira yicamo umwe undi aramukomeretsa. Byagenze gute rero kugira ngo uno musore yice bano bagabo? Abaturage bavuga yuko uyu musore kwica bano bagabo bari baziranye neza kandi bakoranaga akazi gasanzwe, ariko nyamukuru ikintu bapfuye nuko ngo uyu mugabo ngo yababujije ngo bamuguye gitumu arimo arongora indaya bayimukura hejuru. Rero ibingibi biza gutuma abarwara inzika. Nibwo no munsi ku itariki zisanga 17 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 uyu mugabo yaje kwivugana umwe muri bo undi aramukomeretsa. Kugeza izi sabugenzacyaha RIB bwafatiye uno mugabo mu karere ka Rwamagana ari kugerageza gucika, aza gufatwa n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB ubwo bari kumwe na polisi bari gushakisha uyu musore. Kugeza izi saha yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranwe cyo kwica umuntu umwe undi akamukomeretsa. Abaturage bavuga yuko uyu mugabo ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe kubera ko ngo no mu cyumweru gishije aherutse kwica inka yayitemaguyemo ubucece, ariko iyo nka yari yiwe, ariko ngo impamvu yayikataguyemo ubucece byaturutse ku mugore. Umugore hari mu masaha ashyira saa 10 z'umugoroba ubwo inka yabiraga, umugore ayishyira ubwatsi. Mu kwishyura ubwatsi umugabo aba ari mu nzu nk'uko bisanzwe. Mabizi ko iteka ryose umugabo yavuye mu kazi aba agomba kuba ari mu cyumba arimo aruhuka. Ni mu gihe rero inka yabiye mu masaha ashyira saa 1 za nimugoroba, umugabo aza kugira umujinya avuga atari kubundi mada iyo nka bite byayo ihora yabira ntago irimo abadayimoni. Uyu mugabo rero nibwo nanone iyi nka yaje saa 2 kwabira kwino nka rero nibyo byatumye ihita ipfa. Umugabo wese asohokana umupanga arayitemagura. Uyu rero bashatse kumufunga bavuga ko yiciye itungo cyangwa yishe itungo urupfu rubi cyane, yarishinyaguriye karikatagura ibice byose. Koko iyi nka yaguzwe n'umubazi, dore ko veterineri yari ahari yanapimye abona inka nta kibazo ifite, abona yishwe n'imipanga kuyitemagura nyine. Ariko kugeza amagingo ayanga uyu mugabo ntabwo yagize atabwa muri yombi koko niwe wiciye inka, dore ko umugabo yasabaga dore ko umugore yasabaga yuko umugabo we bamuta muri yombi bitewe n'ukuntu yamwiciye inka kandi yamuhaga umukamo ikamuhereza n'ibishingwe. Uyu mugabo rero baramupimye basanga afite ikibazo cyo mu mutwe, niyo mpamvu batigeze bamufunga. Bamuzanye Indera hano ku bitaro bivura abarwayi bo mu mutwe, bamuzana Indera. Indera ni mu murenge wa Ndera, akarere ka Gasabo hari muri Ndera. Nibwo rero bamuzanye baramuvura, baza kumusezerera yakize, ariko noneho byahumiye ku murari byajaguye. Nibwo rero yaje kwivugana umugabo umwe undi aramukomeretsa. Rero abaturage bavuga yuko uyu mugabo ashobora kuba ari umusazi cyangwa yasaze burundu, kubera ko ngo bigize kumukura ku nda yararimo arongora indaya baza kumutesha indaya. Nibwo rero yarwaye bano bagabo inzika, kandi dore bakoranaga akazi gasanzwe ko guhiga amafaranga ya buri munsi. Ariko ndebera ibintu no mugabo yakoze yaje kubivugana. Uyu mugabo rero yataye muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB kugira ngo akurikiranwe icyaha cyo kuba yishe umuntu umwe undi akamukomeretsa. Abaturage bavuga ko nta kuzuyaza nta mikino, kubera ko uyu mugabo barebye nabi nabo yabarwanya bahita bamushyiramo amapingu. N'ubundi amapingu bahise bayamushyiramo ako kanya kugira ngo atagerageza kurwanya inzego z'umutekano, kubera ko umuntu ushobora gufata icyuma akica undi akongera agakomeretsa undi, bivuze ngo n'inzego z'umutekano yazirwanya nta kabuza. Kugeza isaha rero uyu mugabo yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB.